you feeling today? I'm going to ask you again how you're doing, and then I want you to make noise. Are you ready? Kids, how you doing today? Met Jeugdag wat Saterdag gevier word, het meer as 800 laerskoolkinders op die rugbyveld van die Melkbos Privaatskool saamgetrek om die shout-beweging se liedjie Voice tydens 'n regstreekse uitsending van die radiostasie KFM te sing. Die lied moedig Landsburgers aan om standpunt teen misdaad in te neem en sodoende 'n verskil te maak.